رادیوی دنگی گل دنگی توی هاواتیا جناویدان و چانا رادیو دنگ گلدن باشگودارین هنجا ایروپازی ترمه 2024 دوشمن بروکسل ساعت 13 لامده 14 امنوچه اندنا و روژه پیشکش بکن نپیشی چند سرنوچه یکی نیاشی دوان زنار هفت چالاکین هوایی لدارخص 5 داگر کراتن جزا کرن اندama Konsey Serukatiya Giştiya KCK Soldar Avesta Jister TV ra xavi. Değerişal sergunden Ahmediye'de şevat derket mal bi temami şevitin. Malosa Internasyonal Lediji Sücen Şerin Devleta Türk rapor peşkeşine teveni kuyikir. Livalet Uder ve Livalet şehiden çarde yitirmeye hatim birani. دوباره دم باشگودارین هنجام دست به برفریان و چین خودکن هزینگری لحف جاران جهوایی لیدان 5 داگر کرد جزا کرن نوی در راگهاندون و چپمینی یا هپگی بداخویانه که راگهاند که گریلیان نتیجه ارتش دولتا ترکا داگر کرد gerek çalakken ve amuren havayı ile darxistine HPG van agahi anjidi de yekini ameyaşi doğan zınar bıgotuna berxedan jiyane jibu biranina berxederin çarde yitirmehe yelini zindana Ahmede berxedan mezin kerun sekna heri xurt u beteybet had diruke nişandan çalakke be bandoru encamgir en havayı ile darxistin dınavbera sisi u yazdı yitirmehe de baregen artişa Türk en heremaşi telil arojava izape bun hedefa amuren havayı yekin yaşı doğan zınar ducaran mübareken dagirkeran en laqada berxedan ya gire Ahmediye xistin vekedin careki barege halaqada berxedan ya gire bahar çar caraji dagirkeren laqada berxedan ya sergele bun hedefa gerilaya divan çalakan da peç askeren Türk en dagirker hatın cezakirun 8 dagirker jibirin darbun vekedin du vasiyete zırxiyem bi tipa kirpi hatın imhakerin u zirareke mezin baregehin dagir keran bu. HPG'de devama da xuyani de destşan dike ku gerlayen Azadiya Kurdistan'ı bivan çalaken havayı yen dayina de taktike de Kurani afrineri devlemendi u de serveriya teknik edeci asteke girih bedestxistiye. به حتی نهامه چاو اف چالاک نشاندان ام دیمن چالاکین هوای ین یکینی خویا شی دوان زنارجی پیشکشی گله خوی ولات پاریز اورaya گشتی دیکن پشتی و داخویانی گریلا تیوی دیمن چالاکین هوایی وشاند Endama Konsey Serukatiya Giştiya KCK Sozlar Avesta Jestirk TV'ye ahivi Sozlar Avesta Şerilidici Dagir Keriya Türk Hevkariya PDK ya Dagir Keran Renerhan Sozlar Avesta Diyarkirk u Gerlayın Azadi Elidici Dagir Keran Şereke Diruki Dimeşine Herva Sozlar Avesta Gut PDK u Mala Barzani be Hevkariya Dagir Keran Re Dijminahiya Kurden Azad dike. نا باشور کردستان ده همه آوایی ده شخصی بنامالا برزانی ده خیانت که مزن تی مشانده نا مثلا مر به همه پده که بیگمان نتیده حتی همه مالباتا برزانیش نتیدن هنک فرد مالباتا برزانیجی امزانه که دجوی خیانت مزنن اما هر سه برزانی işte باو و کر و برازی یعنی سیاست قرکرنی صندخوارینه کو ببینه انجام جبونا ویجی و خیانت ادی اشکره و به فدی پیش دادم ادی حیاجی نمایه فدی نمایه یعنی هاو قصب اشکره و وکری بایا پیش تخینن الملکی جی بایا مالا برزانی aynı asteke usak و عراقی جی کشینه نوا ویلیست کی یعنی ولا هر روز چونه عراقی هفدیتن چیکرن فلانی لیست کی نو پیش خستن به اخلاقی مزن پیش خستن هر ایداوی بریوام چند روزه işte دانه دیار کرن نظام بویر شوات چی بونه نظام خواستن واناش تخنه استوی تفگرا آزادی یعنی اوه کو صادقن کی نها جوان جن ye vana hemi bibinin ki edi başure Kürdistan'e te ihlak kirin te edmine edi yani düşman ve deri dagırdike o edi due deri de xobcidik mesela bir kez xafet jiyan neke efşare nizanım ye dici tevgara azadi PKK xopet xapin PKK kiye
PKK قتل كرن يعني رواية PKK işte çilu pencim yek sala nرخي آزادية باريزة بحزارة شهيد دانه لما خو حلاندن نها سياستك وصل تخازن مشروع بكل هرجيكي PKK تنكرن يعني شونا سر PKK خود خابين قالي ما يباشور زانه نش PKK بنها چل جاري قالي باشور نها دقر كرني را در باس ببو چی مالا برزاني مثلا كردينية باريزة ام إدادكن تا علاقه ما وانا کردینی را تونه یعنی خود قاشو کرد بینه نرخی کردا ایکو پاراست نه حتی نها هفته و 4 جرات فرمان را در باس بونه جواکا ازدیه چند کردی وان پاراستیه زمان کردی وان پاراستیه اخلاق کردینی هفته و 4 فرمان پاراست حتی روزه ایروینه مالا برزانی دجمناتی هری مزن هاج ازدیارت کن دمی پیجی شروع بکن برنه سر شنگال فروتن بدایش را بازار کر نهاج دایشان یخستیه برواری بالا پکک نش پکک به و چاقه کردینی تایبەتی ڕۆژی شتەنەتەوێ دموکراتیکە تونەت بە تەکوشین ئازادیا ژنێ تونەت بە کۆلەتی دیسا تێفەرزکردن قڕکردن تێفەرزکردن ji bo navêjî dibe em hemî carekê din taybetî jî li dora gerîlayê azadiyê di xeta çardê tirmeyê de bi berxwedana gerîla û sekna îmralî dibe em wî ew ê tekuşîneke wisa bilind bikin her kes di ciyê xwe de ده اوی خودت به هر وسته که همبری وی خیانته و وی سیاستا قرکرنی Değirişalı sergundên Amediyê de şewat derket mal bi temamî şewtîn Dewleta Tirka dagirker li başûrê Kurdistanê gundan rast dike hedef û sûcên şer dike. Hewtê dayîn ku gundî bi zorê ji cihên xwe bên kirin. Roja yekşeme di saatên şevê de gundên sergêlê kevne mêzê, guherzê û belavê. Yên navçeya Amedê ya duhokê bi sîhayan topbaran kir. Değirişê de navendên gundên kevne mêzê yên li herema Garê jî hatin hedefkirtin hin mal bi temamî şewtin. Nihat zanin ku ji ber bombabarên wendahiyên can yan jî birîndar çêbûn yan. Dewleta Tirk di mehên dawî de bi hezaran leşker û bi sedan wesaytên zirxî jî anî herêmê û baregehên leşkerî û noxteyên kontrolê ava dike. Dewleta Tirka dagirker de êrişeyên xwe de bi taybetî baweriya xwe bi pêdeke tîne. Sewqiyata leşkerî jî dewam dike duh bi şev heya danê siharê Dewleta Tirk wesaytên zirxî û leşker şant navçeya Amedê ya ser bi duh kere. Di dîmenan de jî têdîtên ku bi dehan wesaytên zirxîyên Dewleta Tirka dagirker di nav Amediyê de ne her wa tevî wesaytên zirxî kamyonên barhilgiran jî tên dîtin. Belêgudarên hije derbarê êrişên dagirkeriyê û çalakên gerlayên Tevgera Azadiya Kurdistanê yên lidî ji dagirkeran de pêk tên rojnavan Kawa Tolhildan bi mereye dembaş heval Kawa Tolhildan. Dembaş qut bijwere. Gelek spas were jî heval Kawa rewşa dawiya şer her wiha sewqiyatên leşkerî berdewam dike artêşa Tirka dagirker kerem bike bi giştî tuyê çi pêşî em tê godar dikin. Belê. Şxowek îrotê şopandin ji alî navan rakandin û çapaminiyê hepekî daxuyaniyên derbarî çalakiyên hêzên gerîla hatibûn rakandin. Her wekî gerîla TV dîmerên çalakiyan parvekiribû. Belê. Bêguman mijarên girîngin yanî niha mirov dişopîne bi taybet niha li herêmê dibin êrişên herî giran da hêzên gerîla li tevahî qadên şer, li tevahî qadên berxwedanê çalakiyên xwe bêna berdidomînin. Em lê binêrin li heftenîn herêma heftenîn ku ji 2020 ve operasyona dagirkeriyê li wir pêk tê çalakî hene. Li herêma Metîna heman demê çalakî hene, li herêma Zapê çalakî hene. Ango li hemû herêmên ku em bêjin hêzên gerîla li wir nav şer dane çalakiyên wan bênavber didûme. Her wekî din çalakiyên hêzên yan ji yekîniya şehîd Doğan Zinar îro hat ragihandin ku heft çalakî di nava heşt roja da hatine li darxistin. Bêguman encamê wan jî girîngin yani encamê wan heval Kawa ev çalakî ne jî rêt yani ne wisa çalakiyekî normal çûne çalakiyên hawayî lê dane. 5 dagirker jî hatine ceza kirin.
راست یعنی چالاکیین هوایی نه مگوت جالی یکینش هزینار یکینش دوغان زنار هاتیه پیکانین بگومان یعنی او نشان ده یعنی هزینگری لهم جعرد جسر عرد چالاکی خو پیکتینه همان دمی جهندری تونلان ام بیجن چالاکی خو پیکتینه و همان دمی وقت گواجی آنی زمان جه هوایی و چالاکی خو پیکانی نه باندور وان چالاکی هم بگومان پر زیده yani مگوت işte مجار راست بیجن کشتی انداگر کران خودی باندوریه کی زیده işte دوان چالاکین بیجن هوایی دا 5 داگر کر هاتا بون کشتن و 8 داگر کر جی بریندار بون هر وکیدن آراجین کو هاتا بون رو خواندن جی هبون لی اساس باندور اساسی فاکتورا کو هری زیده باندوری که لسر شر یعنی اف چالاکی فاکتورا پسیکولوژیکه نها روشا پسیکولوژیک روشا درونی لشکرین ارتش ترک لوان هرمان وکی هر دم اما افدم هین زیاده تر روشی که پر خراب جیان دکن یعنی به وی شکلی مروفتکاری بنرخینه نها بیگومان وان چالاکیان به طیبت دوی پیواجی دا انگو دی پیواجی کو امتیر در باز دبن 42 سال لسر سالوگر اشتا بر خدانا 14 تیرمه یا روژی مرنی در باز بو هزین گریلا به وی روحی به وی امبیجن اتمسفری وان چالاکیل دار خستن بگومان واته خواه پیامی خواه و او یک تیدیتن اشتا پیامی وی چیه؟ برخدانا اشتا 14 تیرمه یا روژی مرنی چاکول همبری همو ایریشان همو زختان همو اشکنجایان لهمبری تونکرنا ناسنامه یا گله کرد قرکرنی همیشن بو سکنک بو برخدانه کی کو ایرو ام حمیل وکی گله کرد سرشو پیوینه چاکو خط خو پاراست و سرکت لهمبری ایخانتی بو هلوستک ایرو جی هزینگیری لهمان دمین پشتی 42 سالان به پیواجوی کی هین مستر امبیجن به شر کی امبیجن هین مستر با آتش کی کو امبیجن خودی کورانی تاکتیک خودی آفرینری خودی هوستاتی خودی پسپوریه جبوه بگومان یعنی دوی پیواجوی دا لدار خستن وان چالاکیان مجاره کی پر گرینگه یعنی ام باش لی بنرن ده من بیشن هفتیا داوی دا یعنی 8 روزین داوی دا چالاکیین کو هزین گریلا لدار خستنه پر زیدنه یعنی دوان 8 روزین داوی دا جسدی زیده تر لشکرین ترک لوان هرمان هاتنه کشتن همان دمی کو هاتنه بریندار کرن شتا گلک آموری وان گلک جبخانه ام بیشن داگر کران ام بیشن آموری وانی تکنیکی و هر وکیدن همی هاتنه رو خواندن هر وکیدن دهندری و هفتی دا دیسا شتا بالافرکی کشفی آقسون گرکو او قاست پس نویدن هاتیه خستن شتا هلیکوپتر هاتیه خستن همان دمی هزین گریلا با قابلیتی که پر خورد هز چالاکین هوایی دکن اوه همی وی نشانده ده تابلوی که نشانی مده اف تابلو چیه؟ لحرمه لقاده شر هز انگری را سروره یعنی دولت ترک ایرو هپگیجی گوته بگو شتا دولت ترک هول ده پیشکتنا گری را آستنگ بکش آلیه کی و همان دمی لسر راستیان و شیرشته کشتین خوب پار و نکه به ویشکلی هپگه دیار کربو اما راستیا لحرمه ویک ifade دکن ناهیزین گریلا همین چالاکیین کودکن به دیمنان انگو به بلگیان پارود که لی دولت ترک بیگمان یعنی اوه خود چاندکی دولت ترکیه چاند خواباندنی چاند اندیجن راستی و شرطنش خود بری ده هبی و اونها بهتر ادرت که و پیش وکی دن یعنی مجار سوقیتین که لجبو حرم تیکرن بیگمان دولت ترک بردوام دکه یعنی هجای گوتنه یعنی دیروکا شر دنابرا تفگار آزادی و دولت ترک آداگر کرده اول جاره که مینه یعنی وی مهیدام جربون شاهد کو دولت ترک آداگر کرد به آراجین خوی زرخی با آوه کیسا فرمی
ji em bêjin seytere û bendên kontroleyên pedekê derbas bû û hat herêmên işte herêmê sergerê herêmê tepê girê bihar hewde ku van herêman dagir bike bêguman ev tiştekî nîşan dide yani aliyekî ji xwe nîşan dide ku dewleta Tirk çi qas li hunderî vê herêmê xwedî înisiyatîv tev digere yani weke ku em bêjin çi giraniyekî hem hükümete heremi hem Irak'ı nabine jali ki den hafkariya pedeki aşkare nişandı da yani hadi embejin işte devlet Türk bejahiyin kuj Bakuri Kurdistan'ı derbazdı be qadin embejin de kurahiya qadin kurda embejin veke beri navdikir işte ve qadin avaşini zapi lewir kesiki ne dedi دبکو او دا ندب روجف ایرو ولی نینه یعنی دهندری باجار آمدیه دا اف تشبیکانین بگومان اف مترسیه کی پرمزنه استباد دبکو او یک جبو دوهو کی یعنی باجار دوهو کی بخواد در بازار ببه جبو هولی در باز ببه جبر به ایرو تکوشینا کو هز انگری لا پیراد به اساس براوانیه کی جبو دستکفتین باشوره دسری دایانی یعنی جبو شهیدین پیشمرگه کو به سالان ور جبو راستیه یعنی جبو کو راستی پاراستان آخی خواب بکن شهید کتن جبو پاراستان دستکفتین وانه دستری دا جبو پاراستان دستکفتین گلی وی هرمه گلی بهدینانه یعنی جبروی افخال یعنی مروفت کاری وصاب بندرخینه یعنی وکی دیش خواه آگاهی که هبو نگرته بوش دو تی گوتن کو لسر اشتردیا آمدیه işte konvoyu ki devlet Türkiye dagir ker dema derbaz dibe لورج آلی جوانین کرد و تی هدف گرتن یعنی جوانین کرد ور چالکی پیک آنینه تی گوتن işte لور قاسی آگاهین دست پیکی işte da aracın zırhı و دو امبیجن ماشینین دن امبیجن هاتنه درکرن هاتنه رو خواندن به تمامی دتای درباری وی چالکی نهاتیه دست خستن حیانها یعنی هم باورن یعنی هزین کو یعنی جوانین کو ون چالکی هم پیکارین دبکو د ساعتین پیش دا یعنی دروجین پیش دا دبکو راکینن یعنی دور دا جیوسا دربه کی دولت ترک هندی من در کتبون دربه کی گران خاربون به تایبت لسریا گشتی آنگو لبرچاوی هر کسی لبرچاوی خلق هرمی باندوری آوی چالکی جی بگومان مروفت کاره پر باوی که باش بنرخینه اجالی که دی یعنی از نظام چقاس وقتی وحیه از هردم کرد بکم آلی که دی ایریشن لسر قادن سیویل پر دوام دیگه یعنی به تایبت دوان روژین داوی دا دولت ترک انبالی خوب بدنی که امبیجن بتهیبت لحریما سرگلی و امبیجن تپی بهار بتهیبت لوان هریمان دربین پر گرام دوخه هم جو هوایی هم جو بجایی هاور ده هریشن خول سر قادن سیویل پیک بینه بتهیبت گندن هریما آمدیه گندن هریما کانی ماسی گندن هم یک کرده هم یک آسوری سوریانا بگشتی بمباردمان دیگه نه حال هرمی بین آور شوات هست یعنی بجاهی وی هرمی همی میجیم بر آگر کتیه روشی که بی اوایی هیش خوا یعنی هولدانی که وسایی که اف هرم واره والا کرن اشبو همو کریارین دولت ترک میجین ایریشی وان نه بلگه کرن نه دیتن هلوس لهمبری وی نه میجین گرتن بی شکلی او هه یعنی نزیکاتی هه یعنی روشی که بی اوایی بگمان پیوجوی که پر گرمه یعنی پیوجوی نها در باز به تایبت پیوجوی شر پر گرمه یعنی باورن یعنی پیوجوی که ولدا هر کلی هر ثانیه چی به امجی بندنه یعنی بی شکلی آگاهی که ولن خود بردستی ماجی ام بوا و رای گشتی را پر بکن بله هوال کاوت oluldan em gelek spas dikin ji boyu agahi û şîrovete em gelek spas dikin dem baş qewet be dem baş qewet be Navenda ragihandun û çepemeniya HPG bi daxuyaniyekê şehadeta du gerilan ragihand û di serî de malbatên wan ji tevaya gelê Kurdistanê re sersaxiyê xwest. HPG têkildarî şehadeta wan agahiyan dide. Hevriyên me Yekbûn û Rûstem 19 û 20 Gulanê li Mêtîna berxwedaneke dîrokî kirin. Bi lehengî şer kirin û şehîd bûn. Wek milîtanên bijart de yên Apoyî di dîroka azadiyê gelê me de cih girtin. Di serî de malbatên
hevkên wan ên hêja em ji tevaya gelê Kurdistanê re welatparêzên re sersaxiyê dixwazin. Wek hevriyên wan em soz didin ku layıqî şehîdên xwe bin û têkoşîna wan bi serkeftinê tajdar bikin. Nasnameyên şehîdan wiha ne. Nisan ay bi nasnav Yekbûn Şoreş, navê dayîk Ayhan, navê bav Mehmet Emîn li Amedê ji dayîk bûye û 19 Gulanê 2024 de li Mêtîna şehîd bû. Sedat Özen bi nasnav Rûstem Hemdem, navê dayîk Perihan, navê bav Misbeh li Mûşê ji dayîk bûye û 20 Gulanê 2024 de li Mêtîna şehîd bû. HPG li ser têkoşeriya gerlayên şehîd jî vê nirxandinê dike. Niha jina leheng Yekbûn ji Amedê ye. Ji ber welatparêziya Xurt a Malbatê çavê xwe bi naskirina têkoşîna azadiyê ve dike. Di zarokatiya xwe de şahîdî ji zilma dijmin re dike. Malbata wî neçarî koçî İzmîrê dibe. Li vir ziman, çand û zanêbûna xwe ya kurdayîtiyê diparêze. Bi çîrokên lehengên şehîdên Malbatê mezin dibe. Çend caran hew dide beşdarî têkoşîna azadiyê bibe. Lê ji ber hin karan neçar demîne ku tevlîbûna xwe paş bixe. 2019 beri xwe dide çayên Kurdistanê û dibe gerleyeke azadiyê hem diwarê leşkerî hem ji diwarê îdeolojîk de xwe perwerde dike. Li ser daxwaza xwe beri xwe dide herêma Mêtîna li vê derê jî sekna xwe ya milîtanî erka pêşengiyê ya Yêca Astarê bi serbilindî biçîxtîne. 19 Gulanê di êrişa dijmin de bi giranî birîndar dibe. Tevî vê jî heta nefesa xwe ya dawî têkoşiya û şehîd bû. Weke milîtaneke pêşeng a Yêja Astarê bi rola xwe rabû. Lehengê din Rûstem Hemdem jî navçeya Mûşê Tilê di nav malbateke welatparêzê ji dayîk dibe. Di temeleke ciwan de têkoşîna azadiyê nas dike. Ji ber hin sedeman malbata wî Koçî metropolên Tirkiye dike. Dema li zanîngeha Trakyayê dixwend rastiya dijmin baştir fêm dike. Riya têkoşîna li dijî vê qirkeriyê di têkoşîna azadiya Kurdistanê de dibîne. Di encama komployekê de dîl tê girtin. 10 salan di zindanê de dimîne. Tevî zextan li ber dijmin serî netewand. Dema ji zindanê derket biryar da ku têkoşîna xwe ya ji bo rêbertî û gelê xwe bidomîne. 2018 tevlî nava refên gerîla bû. Li gelek qadan xebat meşandin. Her tim berê wî li qadên şer bû. Piştî perwerdeya li akademiyê berê xwe da herêma Mêtînayê. Li qada berxwedanê ya girê Hakkariî ciyê xwe di nava tîmên pispor de girt. Derbên giran li dijmin da. Ji vir jî derbasî qada berxwedanê ya Golkayê bû. 20 Gulanê bêyî dûdilî bi ser dijmin de çû. Sekna Mazlûm Doğan çaran û berxwedêrên çardehê Tirmeyê ji xwe re mînak girt. Ji bo bi birîndarî nekeve destê dijmin bombeya xwe bi xwe ve diteqîne û bi fedayiyane şehîd bû. Başûrê Kurdistanê û qonaqeke metirsîdar a siyasî heye rojnavavan Cudî Helmet di nivîsa de balê dikişine ser dagirkeriya Dewleta Tirkiye Başûrê Kurdistanê û dibêje bila herkes baş bizane bêdengî li hemberî dagirkeriya artêşa Tirk sûceke. Nabe ku bêdengî bibe beşek ji dagirkeriyê. Dewleta Tirk ji sedî pêncî axa Behdîlanê dagir kiriye. Nabe ku rewşenbîr û nivîskar li hemberî vê dagirkeriyê bêdeng bibin. Li gel rewşenbîr û nivîskaran teva ya dezgehên civakî bêdengin. Xuya dike ku ev jî encama şerê teybet û wî şerê çandî û zihniye. Beriya 20 salan dagirkeriya Dewleta Tirk bi vî awayî nedihat pejirandin. Lê îro em dibêjin ku civak û her dînamîka civakî pêdeng bûye. Bihaneya vê pêdengê nîne û çênabe. Rojnavavan Cudî Helmet herî dawî dibêje tevgera siyasîya ku 50 sale li dijî hêzên dagirker têkoşînê dike gelek destkeftî bi dest xistiye. Ya herî girîng gelek kur ji mirin û tinebûnê rizgar kir û gihan de qonaqeke gelê şoreşkerî. Ev rojên dîrokîne û pêdengiya li hemberî vê rewşa hestiyar sûc û xıyanet e. Dibe herkes vê rastiyê bibîne û bizane. Tevgera azadiya Kurdistanê di 5 saliyê de bi dihan qonaqên ki bi vî rengî derbas kiriye û bi serkeftina dîroka xwe ya siyasî û îdeolojîk nivîsiye. Wekî Şengal û Maxmûrê vê carê jî Başûrê Kurdistanê biparêze. Lê nabe ku gel û dînamîkên civaka Kurd li hemberî vê rewşa wêranzarî bêdeng bimîne. Bêdengî sûce û mafê tu Kurdî nîne ku li hemberî dagirkeriyê bêdeng bimîne.
Malosa internasyonal tekildari bin pekina mafan en lehereme dibin dagirkeriya devleta Türk de diqawmen rapor peşkeşisi petikir u balk şanser süce şer en devleta Türk u çeteyen ve komite alidici işkenceya neteveniyek bu iş şahızde hevde u hecde tirmehe ve de ser bin pekina mafan alı Türkiye civine gele darbixe komite ve de civina هشتمین ده راپورن رخصتنین جواکی بنرخینه. ده چارچوب وان رونشتنان ده هنجی تکیلداری سوچن دولت آتک لقاداناو نتوی خبات دن مشاندن و جه هر رخصتنه که جواکی نونرک ده جوینان ده آماده به. رخصتنین جواکی جبو بین ارخاندن راپوره که جچلو نه رو پلان آماده کریه. مالونس اینترناسیونالی جه راپور خود بالک شاندیه سر پولیتیکا و ایریشن دایر کری ین که دولت آتک لسر خاکا سوری دمشینه. ده راپوره ده قالا ایریشن دولتا Türkiye'nin لسر سینور لدیجی کردان تکرن. دست شانکرن که ترکیه لباکوری سوریه اپراسیون لشکریین جور به جور دای دست بکرن. جبر ایریشن دولتا Türk به هزاران کردنه چار مانک و مالین خواه بترکینن و اف جبوی سدما کریزه که کوچبریه. وکیدین تی ببیر خستن دولتا Türk لهرمن داگر کری سوچین شرج دیگه. دولتا Türk و چیتین گریدای و لهرمن داگر کری جتالان خوزای بگیرن حتی رواندن تجاوز و خراکرنا خوازا و دموگرافی سویجین شر دیگه. در راپور ده بانک لجواکا ناو نتیوی هاته کرن کلی دیجی بین پیکران مافان این لهره مداگر کریتین پیکانین وظیفه خواه بجیه بینن و وها دگوتن. دوی اف پرسکرک بین ارخاندن و جواکا ناو نتیوی دوی حساب بپرسه. پشتی نرخاندنان و کمیته درباره ترکیه راپوره که آماده بکه و بوشینه. شنار یوردا تاپان دوی روشنبیر ببین یک و لدیجی شهر بسکنن. بستکار و نویسکار شنار یوردا تاپان دیار کرد که ترکیه 40 سالنده شهرده ısrar dike و گود اگر شهر 40 سالندن جی دوام بکه انجام و aynı be. Şehri siyemin cihane heye erişen Türkiye yönetici Bakuriye Suriye ve Herema Kurdistan'e parçaya jivi şehrine. Erdoğan şehir kiriye bengaha deslatlar yahve. Yurda tapan anizma ku Erdoğan ve be erişen yönetici Herema Federaya Kurdistan'e dettiş tadı xazer nikare bides bixev gud Amerika ve Rusya li heremene. Erdoğan nikare sinure van hezan terbas bike jibu paşerojen Türkiye yekre heye evji çare serkina perskireka kurde. Erdoğan naxwaze Türkiye ji krizan rizgar bebe. Hem xaka Suriye dagir kiriye hem dixwaze be Beşar Esad re hevdîtinan bike. Hatta duh bu hakaretle Esad dikir. Erdoğan ve siyasete civak jî peyden kiriye. Şenar yurda tapan dest şankir ku Erdoğan Rojava u Başur Karakol u qışle avakirne u gud derde Erdoğan ne açtiye dijminatiya Kurdan etiketiye rahi Erdoğan mıxabını Türkiye gele kesin xoya qaşo çepkir dibinin jî netevperesti dikin walateke ku çeteyan ava bike u xwedî bike nikare paşerojên xwe misoger bike yurda tapan herî dawî gud pirskirêka Kurd beriya PKK jî hebû hün PKK tune bikin jî wê ev pirskirêk dewam bike Tirkiye neçare ku pirskirêka Kurd biriyên aştiyane çareser bike divê rewşenbîr û demokratên vî welatî hêza xwe bikin yek û ji her demê bêhtir li dijî şer rawastin. Endama Konsey Serokatiya Giştiya KCK Sozdar Avesta di bername Teybet Ateçta Girankiriya li ser rêber Apo û pengava cîhanî jî nirxand Sozdar Avesta da zanin ku rêber Apo bi rehê çardehê tirmehê li ber xwe dide. Ji bo vê jî pêwîst e ji bo azadiya wî bi vî rehî têkoşîn bimeşandin. Tecrîta li ser rêber Apo siyaseta asas tê meşandin li ser rêber Apo gotina tecrîtê pir li hewa dimîne têrê nake zulmeke mezin tê meşandin siyaseta qirkirinê tê meşandin rêber Apo xeteke îdeolojiye felsefeye pergale hebûne gelê Kurdistan û ya jinên azadîxwaz
و تبایی گلیم بن دسته جبر گویا باش تزانی بون شو اف işte komplo nav devleti yani nav netevi ev komplo nav netevi beri ve işte 26 sala pe kanun 26 sala re berapot grava imrali deye tecrita yani jembeji ve siyaseta qirkirni bi kanunun taybet ser berapot meşandın mesela deverde çi dert ke behole reber apol hemberi سیاست که قرکرنه چوا برخودانه که مزن برای خستیه هر روزه کوی چقدر زحمت بجی گرک از بکم مثلا ربر آپو یا هری گران هلبجارد یا هری گران هلبجارد و اشته 26 ساله جی گریدای وان نرخین مزن و وی آرمانجا مزن و هبونا وی گلی کردستان و تبایی گلان ربر آپو جیان و دانه جیان کرن اساس کرد نج به هدف و آرمانجا مزن به نه 26 ساله 26 روزات دن کار به جیان کرد کامپانیا که اشته آزادیا فیزیکی اجبار بر آپو پنگاوا دست بکرد و اف پنگاو جی اشته هر دمکید که به پیواجوه که خوینو ناونه طبی گلکی مزن بوده امجی را که کروید بیجن کامپانیا کرویا آزادیا ریبر آپو حتی هست نزدیک بودی سپیتیه کنسای اروپای بیسان بیجن اشته به تیبتی حقوق ناف دولتی ریبر آپو را ناشغله یعنی ناشغله حقوقش با کردان امزانم پیکنایه اونا ویجی یعنی دبی که ام بی پیواجوه هین به تیبتی بگرنه دست دمله چالکیا ده دمله حقوقی ده دمله بگشتی به همه آوای به فکر و فلسفه ریبرابو بلاف کرنه ده اف چالکی که حتی ها هاتنه مشاندن گلکی بنرخن گلکی برومتن از وانا سلاف دکم حتی نکی آنقره گرکه که تیبتی وان دایکا سلاف دکم براستی جی نرخه کی مزن دوی آوای ده دمله تکوشینه ده دنه مشاندن دبی بره و ریباز چوا بیکرن دبی بربازه برحی چارده ترمهی به نزیک بونه کی بر پرسیارتیا دیروکی اش بونه ویجی برحی چارده ترمهی تکوشین بلند کرن الحمی قادا دملی چالکیا ده دملی فلسفه آزادی بلاف کرنه پرگال مثلا انشا کرنه وانا همید ناویده پرگال ریبرتی مثلا آوا کرن خطا جنا آزاد تا مثلا تکوشین بلند کرن همی به هر یک پاره گریدایه اما باید هف پارهی به داین دکانه ریبراپو یعنی وی توندی آلگرا و ایمرالی تجریتا هی دکانه و سابشکینه Parizerên teq tekildarî tê cdagiran ali ser rêber Apo Xwîn. خۆی هەموو دەسەڵاتێک دیکتاتۆر لە دنیادا هەوڵی درێژەپێدانی فەلسەفەیەکان ئەرگۆمێنتێک دەکات کە بتوانێت ئەو کەسانێک کە دەنگی ئازادنیانەوەتانی کە هەوڵی سەربەخۆی ئازادی دەدەن بێدەنگیان بکات بە گۆشەگیریان شتێک بێت. مەسەلەی عەبدوڵڵا ئۆجەلان گۆشەگیرکردنی بەڕێزیان بابەتێکی تەواو پێچەوانەی یاساییە چونکە هەموو مرۆڤێک هیچ تاوانێک ناتوانێت هیچ مرۆڤێک لە مرۆڤ بوون بخات هەموو مرۆڤێک بەپێی جارنامەی جیانی چەند مافێکی هەیە لەوانە مافی مارەسەکردنی ژیانی هەیە مارەسەکردنی بینینی پارێزەرەکەی هەتا بەڕێز عەبدوڵڵا ئۆجەلان ڕێگری لە پارێزەرەکەشی دەکرێت سەردانی بکە ئەوەش دەق پێچەوانی سەرجەم یاسا نێودەوڵەتەکان هەتا یاسا تورکیاشە بۆیە ئەو بابەتانە درێژە پێدەری ئەو بابەتانەوە دەکات کە کێشەی کورد هەم لە تورکیا هەم لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەرەو چارەسەربوون نەڕوا تابدا فەرسەی عەبدوڵڵا ئۆجەلان بڵاو بووتەوە لە ناوچەکە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئەگەر بێت و ئێمە سێرێکی یاسا نێودەوڵەتەکان کەوا پێچەوانی یاسای نێودەوڵەتێکەوە ئەوەی بەرامبەر ئۆجەلانەکرێتن لە بەرامبەر ئەویداکەوە پێچەوانی یاسای نێودەوڵەتێ نە ئەبوو ئەبێت هەر کاتێویستی پارێزەری بیچوار کاتژمێری بڕوا ببینێت دووەمیشکەوە بۆ ماڵویان و ئەوانش کە وەکو زیندانیەکانیکە ئەبێت کاتێک دیاری بکرێتن بۆ خاتری ئەوەی کە ماڵی خۆیان هەر کاتێویستیان کە بیبینن لەو ڕۆژەی کە لە ڕۆژی سەردانکردنی خۆی کە مهاجر هەبێتن داوا لە نێودەوڵەتێکەوە بێنە سەرخەت و کەوا سەرپێچی یاسای نێودەوڵەتی نەکرێتن کە ئەبێتن هەموو کەسێ ئەبری کارداری خۆی بینەوە کە ئەبینین لە کوردستانیش کەوا پێچەوانەی یاسای لە هەندێک شوێن هەیە کە ناتوانن بێتەوە کەسوکاری خۆیان ببینن ئەیبینین لە زیندانەکان کەوا لە زیندانەکانێکەوە دەست بەسەر دەکرێن ناهێن نە ئەوراکان بینگێ نە ئەوەتەکەوا کەسوکاریشان بینێ نە پارێزەرەکەژی لەبەرەوە ئەوە نەکو لە ئەوە لە کوردستانیش پێچەوانەی یاسای کە ئەکرێتن
لولت او دروی ولایت شهیدین چارده ترمه بچالکین جهرنگ تیم بیرانین ده سر برخودان روژه مرنا چارده ترمه هره 42 سال در باس بون به تیبت جیل هره من خواسرین روژاوای کردستان سری دل قامش لو کوبانه حسک شبار رقه و طبقه لگلک ناوند و ناوچان ریزه چالاکیاتن دارخستن ده چالاکیان ده لسر جان و برخودان شهید خیری دورموش کمال پیر آکیف ویلماز و علی چشک آخافتن آتن کرن دا خافتنان ده سوزا شوپاندن ریا شهیدان هاتاین بیرانینن لباشور ولی جل سلیمانی مخموره او بنار قندیل پیک هاتن دا خافتنان ده قالا برخودان چارده ترمه هات کرن و هات کوتن چارده ترمه ده دیروکا تیکوشین و زگاری آگل کرد ده میلاده که برخودان کمال پیر Mehmet Hayri Durmuş, Ali Çiçek ve Akif Yılmaz ispat kir ku tekoşna gele kurt tekna çe. Pişte axaftun u peyaman Sinevizyona ku berxodana çardeyi tirme ve dibêje hat pêşanda. Nav û nîşana bîranina li Bakurê Welê jî bajarê Rihayê bû. Tevgerên ciwanan gotin rihê çardeyê tirmeyê li tevaya Kurdistan û cîhanê belav bûye. Ne tenê li welêt li gelek navên din Ewropayê jî berxwedanê çaran bi rêza çalakiyan hate silav kirin. Bi taybetî jî li Fransa, Almanya, Swîsre, Yunanistan, İngîlistan, Ermenistan û Rusya daxaftin û peyaman de û hat gotin. Berxwedana li Zindana Amedê bi xwe re pêvajiyekên û da dest pê kirin bi vê pêvajiyê têkoşîna azadiya gelê Kurd ket qonaqekên û pişta axaftin û peyaman sînevizyona ku li ser berxwedana çardeyê tirmeyê hatibû amade kirin hatin pêşandan. Limin biçe şeş kunt hatın bombe baran kirin navenda ragihandine ya meclisa leşkeriya min biçe bidaxuyane ke ragihand guarteşa Türk adagir keru çeteyin ve şev saat sisiye de berbanga iru şeş kunt toparan kiriye. Bidaxuyane meclisa leşkeriya min biçe da diyarkerin ku gunde toğar u dereç en bakur u şate min biçe bi 26 guleyan havan u obusan gunden Arap Hasan Cerrat u Umcilut bi nezi 20 guleyan havan u obusan u 5 bombeyan ronahiye u gunde avantat u Bakure kantone hatın toparan kira. Mesa malbatên şehîdan a Cizîrê şeşemîn kongreya xwe pêk anî mesa malbatên şehîdan ya kantona Cizîrê kongreya xwe li hola serdemeya Hesekê pêk anî. Piştî rêzgirtinê hevseroka mesa malbatên şehîdan ya kantona Cizîrê hêvî sît axivî û şehîdên çardeyê tirmeyê bi bîranî got divê em pêkhatiyên herêmê li hemberî komployan bibin yek û rê li ber êrişên dagirkeriyê bikin. Piş re perspektîfên rêber Abdullah Öcalan hat xwendin endame destê hevserokatiya pê Aldar Xelîl û endame fermandariya giştiya Qesê de Luqman Xelîl axaftin kirin. Piştî axaftinan mala gaziyên şer hate xelat kirin û piş re rapora 2 salan ya kar û xebatan hate xwendin. Piştî nirxandinê li ser raporê Muhsin Hesen Ziyar Ahmed weke hevserokê hatin hilbijardin. Kongre bi biryara têkoşîna ji bo şikandina têcîtê û pêkanîna azadiya fîzîkî ya rêber Abdullah Öcalan û pêkanîna dewreyên fikrî bidawî bû. Li paytexta Somalî Mogadîşûyê wesayîteke bombebarkirî hate teqandin û neh kes jiyana xwe ji desta. Li gurî ajansa nûçeyan ANTV ya Somalî Sona berdevkî polîsan ragihand ku li gurî agahiyên destpêkê neh kes jiyana xwe ji desta ye. Di dîmenan de yên li înternetê hatiye weşandin de têdîtên ku teqîn li yek ji deverên herî naskirî yê li navên da bajêr pêk hatiye. Raydaran diyar kirin ku terorîstên xerîcî pêk anîn ku vê gotinê ji bo koma radikal a İslamî şebabê bi giranî bikartînin. Şebab ku komeke cihadîst a ser bi El-Qaydeyê ye li Mogadîşê û gelek deverên din ên welayet êrişên bombayî kirin. Roja şemiyê 5 mahkumên ku tê gotin encamên şebabe dema endamên şebabe dema hewldan ji girtîgeha bingehîn a Mogadîşûyê birevin di dema şer de hatine kuştin. Li gorî raydarên girtîgehê 3 gardiyan mirine û 18 gardiyan jî birîndar bûne. Serokkomera Somalî Hasan Şeyh Mahmud Sozda ku li hemberî şebab şerekî top yekûn bimeşîne. Şebab tevî ku di sala 2011 de ji aliyê hêzên Yekîtiya Afrikayê ve ji paytaxtê hatine derxistin jî li bêjahiya Somalî hîn jî xurte.
Pere godarın cemen nurçe nir bu peşkeş girin, bu godarkirna ve spas den baş.